Pemirsa kewentenan Lu Kiriman sampun kepanggih selantang posisi ring wewidangan Badung. Lu sane sedurungyane akehan merupa carang taru rau manggin mencampur sarang kewentenan Lu plastik. Selain ring kahanan pesisi kuta kepanggih kawentenan lu sayan akeh sekadi marupa carang taru nanging ring mekatah genah kepanggihin lu plastik mekacakan ngawit rahina anggara galahe semeng. Kawentenan lu plastik inucap pini akeh kepanggih selintang pantai Jerman nuju sisi kelon. Manut koordinator evakuasi dini sampah laut di Halaka Bandung Made Gede Dwipayana dawag galah angganing dibi lu kiriman ngakehang kawentenannya nih nanging kawentenan punika durung manggih galah puncak kiriman lu. Ring sajeroning usaha nampenin pikobat lu kiriman punika baik ketandane sampun nedunang makatah personel saha taler alat berat rauh mangkin pengupaya inucap kantun memargi ring makatah genah katanyane pacang katedunan maka sami petugas kawentenan alat berat sane katedunan menten 4 loader kalih barber mewah makatah diri personel lu kiriman sampun kapanggih dawog tanggal 6 Oktober sane lintang. Rauh mangkin ngelantur kapanggih ring Pantai Cemagi, Pantai Plerenan, Pantai Brawo, Pantai Batu Beling, Pantai Batu Bolong, mewah Pantai Petingat. Leanan punika lu kiriman ring Pantai Seminyak, Kuta saha legian kepanggih dawog penguntat bulan Oktober sane lintang. Yudi Karnadi, Bali Pos.